JP Baros katup kubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentakas ngi kilong. Mi no uba MH berkakun hun nakaseng UDP maulai. Ngat sanmut kinong kayidrok hakti ki kulit bak marang. Yo Presiden batmai ke KSU laban. Ban Sashi Sin nikmat ke Saint Anthony's Shillong haka Subroto Cup. Teman-teman ini pais ki kubor kiba kambanya. Uba MH imli UMLE bat MDC barim kaseng UDP na maulai rengkar barki hajar ngut kinong kersan bar kinong bojeng u kilami no na kaseng United Democratic Party maulai constituency haka arpu khandai tarik unaitung halor kadau bakongsan bakinong yalam kani kaseng kilaklet bat kim ken korshu iki jing peno bha jeng u bat kipal ba nong kersan ya kani kaseng hakikat san senam balala. Dakani ka jingmi no jong ni unong yalam rengkat bat kinong bot ka UDP kala luat ka jingtre hapneng kipat ba jaga maulai constituency. Ka maulai constituency kala kelalong ka lengkha syra haka election arpulai haka ba ki kertong na ki sengsan hima ba pher ken ther bor ba ban kring ye kinong tap vote shala ki jong kiliang ba ki yeng. Katkum ki jingyo i ki perman ai khubor la ong ba ka wei pat ka daw ka bala wanra e ka jingya pher jingmut halor kani ka jingpra ka UDP hamaulai ka long ba kinong yalam jogani ka seng kila penbena yo kertong kentiap na ka seng kongres sya ka UDP banya khun haka election arhajar arphulai klem daya tai shwa haka rukom ka bajanai hapadeng kinong yalam ka UDP haka ni ka constituency. Yung kapag hirulong hindi makita no Andre haka ni sepak no mapay hapan si mapa hapan si mikawai haka ni po no nakwa ino resign no nakapag ni ngaba so banyadan bertahan nang ni semak nakapag tinggal pedip bak penerapan bahasa po Pengal dan mahalan sini belum lu advisor chief advisor jumlah UDP jumlah state government belum lu vice president jumlah UDP jumlah National City District belum lu ada jumlah advisor jumlah UDP merasakan lalu kan ke sini bikin bah ngala resign bah ngala ina nak apa kemudian mungkin hukum kerjaan kita kerjaan prepare nak apa UDP nak dia mulai nak state pada district tunjuk kasih saya kini kita lagi sore banyak buat nang rekat ba kani gamai kacuma nangin mungkin slot bilang nak mentang dan kesanan berita bahkan kecil lokal kacuna ada people sakit. Kipulit kabak mara rengkat berkakun hun tuet nong di drug anti narcotic task force kila yo eka jingte batikna bakadon kakun hun kabawan ra drug na asam sabak mara kira talasi eka yeng jeng ubarnik arsangma kaba hakadong kona gitem bak mara haka live ho trigun naitung balakem ya u mardor. Nakani ka jing talasi layo ban kurup shispa arpo bilor kadawai jurho fancy drill cough syrup kabala penbena kum kadawai bean bamde bande hayau hahan. Kipulet berkakun hun ANTF kila kemru ya sangut kibriu kibadon keti hakani kakam kayi bean. Kini kibala yokem kilong u Muhammad Ashraful Mia arpusausnem, Muhammad Sapul Islam laiphuwaisnem, Muhammad Belu Mia arpukhandaisnem, baro langut kidei nakasnong Mankachar Dhubri District jangka Assam, bat batasan Sangma laiphusausnem nabak mara South Garo Hills District. Lapen ngat yaki hakakendon an kibayadei bat kanikakam kayi bean bat kijing toket kidang ya chaprang. Usamla Lambok Star Marngar u Presiden Rangba kaseng kisamla pule Kasi Students Union KSU haka live ho tarik unaitung ula pensmai penkup bor bat kentiu kerdan Presiden bat themai ya usamla Ruben Najar nagbenta kathan laban bat ikinong trelang jong u. La penlong ya kani kajingalang penkup bor bat kentiu kerdan ikinong yalam kisamla pule nagathan laban hakamra ka Megalia Bharat Scouts and Guide laban. Kibalayadon lang ban sakhi ya kani ka jingalang kilong uba Daniel Kriem u Pastor Comfort Marpana usamla Manly Nongplu bat kidukot ka KSU. Kakunho na lekai football ka St. Anthony's High Secondary School Shillong mentakasngi kala kertiaw ya kakunho na lekai jo ka Sipsing Memorial High Secondary School Nongston da ka Shigo Lanor. Dakani ka jingjab ka jingkhang ban mi khmat ya ka Megalia ha ka jingya khun ha Lumpung ba ha New Delhi banya kini ya ka kap ni shil ha badeng ki kunhon re ki weipat ki school na keleng ki jila ha ka ri India. Ka jingya le mentaksngi kala long ka ba itnat bat shongshit hadu kata-kata.
Kinong kersha na baro arliang kila smit bat par nyangshit da kabak kerdem kendaulang bat kendong kti ban perta yala kajong kaliang. Henry ka jingjop kala phai ka school St. Anthony's High Secondary School. Ka St. Anthony's kala long ka school ban Ningkong ban Wanra ya ka Subroto Cup na New Delhi sa Shillong men laipusan senam tam haba upike Mukherjee u coach bapaunam kari India ulawan ban hikay kinong yala kai football kani ka school. Pada kitu ki kubor ngila poy ka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.